Asli Turki ya? Ya evet Türk'üm ben. Turki yang Presiden Erdogan ya? Ya Presiden Erdoğan. Saya asli kebab Turki. Kaste the original of Turkiye. Padu tak bawa aja. Beğenmedin mi? Padahal sama 15.000. Om Bismin. Hah? Dua bon 6 lah. Nyampai jak muka sen nữa. Jom jak kedai Turki yang muka pelik Iraq ini yang muka kebab. Boleh lagu ada? Boleh lagu ada ya? Abi tanesi 5.000. Oh, Bismin ya lo anak. Sana 15.000 olur. Nak ya? Lo lihat dah Bismin ni. Bila ai bawa betul lagi jalan. Nyai kata Turki ya jalan gini dia ada. Kau pilih kan? Vallahi ne dediğini anlamıyorum ya gerçekten. Ha? Niye öyle diyorsun ki? Nyai kunya kebab Abi sana kebap vereyim ben. asli Turki ya? Ya evet Türk'üm ben. Turki yang Presiden Erdogan ya? Ya Presiden Erdoğan. Saya asli kebab Turki. Kaste the original of Turkiye. Padu tak bawa aja. Beğenmedin mi? Padahal sama 15.000. Om Bismin. Hah? Tak padahal sama Om Bismin. Dua apa? 30.000. Bismin. Leba. Lebo 45.000. Yang ke keripik min lah. Anak duku. Batas Turki tau duku le ya. Ya. Pak Menduri dah dua. Katre beri. Long jak ke dia Turki ni jak kenal. Long dia ke muka kli kan? Muka kli muka komaten. Dia muka kebab ni. Dah dah lagu ini. Lagu ajit urun Turki ajit. Tak tahu Turki je dah. Ayo hajuk bahasa Turki dia. Bahasa Imronnya ni kan. Gaknya ini. Jadi cara-cara katanya untuk nak blok kebab Turki yang baba usainya ya aju. Ikut aja macam pango. Benda aja ini. Kau friend bo. Siapa lagi bunuh? Tak dua, padu. Anlamıyorum ki ben seni ya. Ya, lanjut. Terima kasih. Oo sama-sama. Oh jalan. 14 cendol teman kan? Ya, gaduh-gaduh. Le. Biasa pegang dah tu. Oh. Ni belum. 14 cendol. Lei. Alayan. Gaduh-gaduh. Gaduh. Ya. Iu muda kan apa namanya? Ada undang. Cara-cara katanya pun yang kena pajak iu muda. Oh, naik nenggrau ke dia? Ini kan kali tahu ini. Di Amerika tahu. Di Jakarta Enohat Kabuka. Malaysia Kau dah kau, kan? Kau golong bebek tahu lah. Nah, mami Medan golong. Banyak dah orang buka pasar. Tengok kayu bergerak. Ya, terima kasih. Lele kebab kat dalam buka pasar. Lele yang kebab ji buka kebab tengok. Tahan. Lagu. Selamat berbuka untuk seluruh negara dunia. Selamat lo ucapkan selamat buka puasa untuk seluruh yang buka puasa. Selamat pajo sawo untuk seluruh yang pajo sawo. Selamat tarawih untuk seluruh yang tarawih. Yang pula. Selamat cak ura, nak pajo ura puasa. Macam ura istirahat lu melu. Yang peringat bet sampai tua buka puasa. Pakan tua karena tengut. Beda buka puasa, sunat buka puasa, sunat pajo sawo. Bet tua ni. Terima kasih.